kadang baby minga nye fe ku ni mimba nye fe nye den wo manye mwene woke wo nye awo kome tabie ne hu keko neke mumonsanji ne niji wo gada spirituality series ni wo fio woke wo nyawo fefe oko tabie ni womba oba gba mumominsanji ka ke mumo miniji mumominsanji te woba fete ni woba hani mumo alo woba will work in spirituality the way we must to help our lives ni impact our lives ojogban ewo nyawo mimbo do manye abra ofa nyo ba nyo chon ho mi nju acho mi Naa Adjorkor njela koni aduwe ni inchata achole koni ni nyawo achole awodole leweje la shileje akonowe lewo mi la fomo bi kron jimi oh you are don ewo nyawo masumo ma bibo ake keje ake mumo alo mumo mi ngbomo na mo ji mumo mi ngbomo ni mi hun ji mumo o mi dabo shike o sane bi mo ne mumo mi ngbomo ka ke moko mumo nyo ni na kan ji yue mu mumo nyo moko ni eke mumo nshina ni mumo ichon le amehenile ni amechon le bonisa ni mumo nke adisa ashina ke ni bi ni eyan mumo ni amentowo ya adisa de ke ni bi na adisa hu towo ye mumo ade ne ke gbomo ne is different from okola ke osofo alo mokoni herbalist is different from that person mumo nyo le mumo nsande penny eyo mumo nyo ko ye ni ebanye na mumo ni eni eye udase ni egbala mi yecho bu shile ebe egba ake eba atu na kan mumo ni ha bu eja ke le no ni e na oji no ni e dase de ba jajebu ake o chombie shi mumo nyo mumo chamempi ye ni amechu mumo ni bencho aka aye mumo mi ngbomo alo mumo nyo ka ke aye mumo nyo mumo ncheme mostly amechu mumo ni ama me ye mumo he nile ni ame educator me about na kan nile na me yo he no le nile ne ke ha bo le no enye ba chombo be no chule le ha bo nile to mo wote school teacher ha bo nile ni ake solve or mass keji o Sheffield there no teacher anye ba ke mo enemy alo mo sala mi no kefu eni bonu shishi I bodenche oba use we nile ne ke ha bo ake ne keji boni oba jaje ife fani bia na esa ni wonu noni ji mumo nshi ka ke mumo mini ji mumo mumo ya mo amegbe numo adebo ni ai si ameye je koklo ni keji obe him extra to e ona alo ya na kan egbe oni na nyen ehye amen be pie mumo ni pie ko meni wonye me ko meke ba fun agbona be pie ya o mo fi o eja ke totomoni mumo e ko me ni fe mo wokola ke to mo lamo ko me alo ni fe mo ko me ni adesan ko me na ke ni ake ni fitemoni ko ba mumo mi je ni fitemoni ni mo ni ka ofe e ba wo susuma lo susuma gbe agbele alo susuma ajajegbe ekutamo mini tomo dan shike hwehwe mu ne wo osofo ekoma lo wo meni hie wo nyumogbaji a ekoma na ba ka kekole dan ke hwehwe mu ne eje jalegbe shiya mumo mi epo eja ke mumo ni nyo se mumo fe mumo ye no ni esumu wo ka ke nu hweshi alo ake dan hweshi eye no ni esumu no we ba nye jie epo echubu po ya la mo mi mpo alo eje epo echubu le ke wa ke o no ni enya abo eneni no wo ya le neke alo wo ya le neke yo iwo keji eba mumo mi nsanji alo mumo mi te eyo ebu agbon adesanten mumo eyo ebu adesanshi eba je heni o ato o mumo nyemo keje moko ye ni je mumonyo ele mumoye nile sie ko le tomo awoya okadiko ke oye abele no onu nini akabele oye okola ke oye banku ni ope abele fo ne ko le ashi aho ashiko no pe ne ko le onu abele dan ne ke ni bi ne ko ya abele ni ejo
na kan week e mi obanyo nani no echo bo aka mumonyo jiboy no wo neke egbene ni o anane keji olebe no wa take it time alo akwa onye mummi ko atoto moko nani eja ka ole no ni kebo no ni batobo e bonu shishi no wo mumomi nyemo bi ekomeye ni ko take it time no to ato no na gbon pade no to wo ototo nani ni mumonyemo ji no ko ni chi ya de sawala shinle mi wa hake keji ole obona ni hedi sanu kengo wa we koko ke sikle ya wo keke efe toto mo ya bo nani o chu fen mini oje chu lo alo o mi oyin efe e ya no ni mo fe mo ke efe ko o fe de nche eje mu tamo eko ni nke ba to okadiji ke ake moko kashin ni moko kele na bole yela mempi ya classify ake spiritual marriage she bepi kimpa obanyo makebo ake bepi je spiritual marriage shimini ni ke oka oya efata lopo no chi oya efe nyonko mekese obana moko kebo bana bole mini o ebale na mu ani mu moko ni hie o efata lo se mu ni nyo efata lo ni eja ke susuma e chose na kan nwe eka o fole chemo da ochi da nyon shi ochi o eka jeje mini susuma ntawo no ni susuma ntawo ekebo ba hwe na kan hwemo ko ni lenwe mi ahye je spiritual marriage ka o foken chala no ba na ke the moment no ba na commission no pe ko benke o efata lo no ke SF je ni momoko e marriage spiritual je fin je spiritual marriage spiritual marriage ko po e wa am e sa apo ni ke moko na po e ji e ke George if you attend spiritual marriage wa am pepepe aye moko ni ejende ba na fin e ba ka ke mi nchuko ni dan e shin yeshika a spiritual husband ni kwole no wakete osofo kongo no sofo e break e hale echie mase e ba yo nya keje wala ba bo mi fin kata be ni ba ni if you attend bomona spiritual husband alo spiritual wife ani ni numbo bomo ni e hale spiritual husband alo mi ke afobo abifa we dani obana 6 years o ya under control jelemi temo min alo jelemi mo side onyo ya oba onyo nani onyo nuni akase abifa obi onu shishi abifa obi no ba nyo shile oba ke o mbile ehwe ya pote kako shile na ehwe eyin so mo nya wote mo ni yo jile me ifafe adesan ni yo jile ne wo ame ba nya ke ehwe be ke ehwe efe la kono ba nya ke be kan ba hwe te ke be ke ehwe mo mi be ke efe used to le be ke ko yani ko kele je epo ya tumi da na efo ole no ni gbe na shi no kele je po awon shikomi na mo ko ni mo kele sho fe bo ni oyin ele yin mo no oyin lo fi la ke oyin le ke ko kele hele bo shi mo ko kele nhwe wo efe used to because eja ke le na le mo kele ngbasani be ke ni fu onyon be ke ko ye na fu onyon wa ko ye bi na fu onyon fe mo everything possible ake o kele ba je sanfle na o ba je le ke jeje ya ke keji mu mo ho yo sanfle be ke mfo fo ke nchala no attractor like mi ne fu on ke miss mama wabu lehun na at that moment e mami ke papa me nu ewie mu mo ni nu ewie mu ji mu mo no wo mi ni fie boy afika ka o mami e fo nda o mo yemi e fo nda e wo da ke baba ba le tofi ale baba ba ni ko ni ba nwe na no de ke be ke ne ehele keje e bibio mi bepi je spiritual marriage fen ji no ni fitio mu no ake jo for you keji ohia abifa feel ko if te oba protect le against neken mumoini ya around there yo oradon neken mumoini na me ye fian e no oda na ha ni owie mu ke oyin to kosusu mu afi no nija mokomoko beni ebe mu mokokolo ni nyese shi aso mu papa ni alo mu gbonyo ni be pia wo wie mu ke woni fe mu gbala mu gbonyo ke momoko ye ni e ba nye ebe ke bi kashipo na ebi lemfo na chele po efo mi da ke be na enwe na aluta fra che ekole efe nu ko ni achela ka obi lemfo shi ekwe ese da ke no na efi alo no na efi oji no ni ehin ale ne ke ni bi na efi egbala mu koko me ha gbe ke bi ye da ke no na efi o na egbe na enye ke ebu shi mu mo le ba nye ke la agbasa na da ke sumi na yo na ke no ni mu yo sumi wo makpa ye fo ya fai ke obi mfo ne kashinye ka ke gbeke ne fo ochun lo niji ke le biyan lo fe no kwa efo bole
no ke baby court be be a spiritual husband no ni bluffo me adopt no ko bluffo bi ana ka ngene bi amemfe ko me she wo blame be ke bi ka bluffo bi su ya mete jake ka o fo blame abangmesa eno ba kan obi le commission no wo susu mami ni no no wo ke fo pe o wo le wo mission ye meji ka me ye hia na me ke fa ka wo le no le fo wo le wo mission bo mo le ka wo mission jake boni omumu chi ife mumu eni nye wo ameke bule ko habu shi kuma be ke bi enyo na ma pe ame ba hwe ame lepo no omumu ne nu be ke yo be ke hunu ewie mu entam ne ba fu da ba ma se ne na kam ko be ma se ekele ba hwe ekele ye chuma kele ye hwe mu be ke ba fe stop nko ta shi onu shishi jake no ni kele sho na ni ye dele mi ne echife bo mami ene ka bo yo ni bi na chon le o chon le na kele no di cafe pa fomu shi e ba ne kele ka wona ni ne ko ta ye ba chon ni no we jomo mi ngbele fe boni bo ba nyo chosele e da ke na mo ko e na mi ni mo nu ewie mo nu le shishi pepe o fane if you ten ni gbomo ade san le ake mumon papa ni mumon gbonyo ni no won sani ake ade san oyin da na efe oyin to fe afe yin to fan mumu ife ni de wanye mumu gbonyo ko yaye ko shishin le ni nke mumu ba anye ba so mumu papa mi e ja ke yin to fe ni kenyi efe yin to fan ke yo mo ko yo ake obanyo ke ni gbonyo aya shian ko shibena ko je me chon shian papa eti chon ni papa mi no we baale na kan ko ta shi ne oyin fe ja ko mo fe mo ni baba bi ni ho we ma le ko eyi ni mo ko ke poison ba woni mi le no e ba ke ni no ho le ko na eyi no mo no ba le de nche no ni ba poison e ja ke ntu e no yin afa mo fi amu ake ni ke ba mi ja ni mo fi amu aye ko no wo ko to onu na mo papa alo yin to papa da na enyi o se ka shishi umu